I čao ljudi, Grca sa vama ovdje i ljudi, ovo će biti moj prvi video kao i početak moje YouTube karijere. Na ovom kanalu pravit ću razne gameplay, challenge, Q&A, a možda i poneki vlog i neke druge zanimljive stvari. Na kanalu ću postavljati možda jedan video sedmično. Kad budem imao malo više vremena, naravno uploadovat ću više. YouTube radim samo radi zabave, ovo meni nije nikakva velika obaveza, a niti neko takmičenje. I eto ljudi, nadam se da ćemo se fino slagati i da ćemo se fino družiti. Vidimo se u sljedećoj epizodi, ali do tada gledajte ovo. Ćao!